Abisha anapan so yama wache ama wo akwaba Adom TV so nie sa so tie nka e wasempa 94.7 FM. Meme ndedru say ya na Nnawotwe abope na Nnawotwe dwumadie na yede ebrel. So let me say a very good morning to you wherever you are and however you are tuned in. Nnawotwe dwumadie don twi mienu na yede si wono ne adwendwene ensemo a Nnawotwe edi akotene pa e wo man Ghana mu na fe ye ne animdifo ne wo mo ansami fa wo mo ho no ye ne wo mo tenase na isi nkonwa adwendwen ho midin ade chief Jerry Force me da se me menda bia ogibre na obeka ye ho ye dwumadie ye free ye studios ha 355 Fanofa Street ekokomlimle and crying production team abo adwuma pa etamachi entika me ho na join ye wo Facebook Adom TV on Facebook and afei Asempa 94.7 FM so e wo Facebook fa comment na fa to ho na afei ye ngebre na ye kinkan emfa emao anapai ensam yensa anagu apono so a yebebo ye homoden pa na fe yagebre na yahwe sansam yensa yimu ne edi kan ya Ghana Black Stars a na enche bia wo mo ekopie mu Afcon ekogu wo mo ho ene nyina ye mu ase poto eka bebreba ye boy nyina achi emu ho no ano technical team ni adissolve no coach awodano Milovan Rivac ono de wabu na katem asande nani ache Serbia ye ka say GFA ene aban na se wo ntemu ache aban no epe coach we GFA no so epe coach we wi akire kra no na otwe mu GFA no e the technical team and our management team e the abetudwa eti Chris Hilton na dwuma ne saying Otoado ono so na dwuma ne saying George Boateng so dwuma ne saying Didi Dramani enso so dwuma ne saying and the first part of the show no mini akwadwo mensa moshosho ebetra senafi yahwe Black Stars currently ene edin abetodwa yi eden no mode eba table no so adwuma no wo mo betumi aye ye wo World Cup playoff ye Nigeria and sana ye qualifier etimi akọ World Cup ati saying ye beje be na fe yahwe saa enkomo yi nyina mu. You can join us with your comments on Facebook ye beje be na fe akenkan ede amaw ye wode etwam yi ena NDC amayoko no emabunu woman na ehihye saa yentua demonstration no ewi a no na akwaya coalition esa so womunya ekwakuo bi so ebeka wo mo ho yentua demonstration on e-levy demonstration no yewie but ohwe demonstration no any turnout nipa wo mo eba ye no a ekre say e-levy no ayade a oman for wo mo engine tumu ana anapai ye betwetwe ho enkomo enra yete say e-levy no bill no yakwa year free parliament na ya hu bibi kakra eno MP e wa hanti ye bebisem enra what actually transpired on the floor of parliament. It's the second issue eda ho eno no nia edi ho ukwade ya ena Montreal or Canada International Civil Aviation Organization womo eje Ghana card no etumu mjidi sa wate sa fe Ghana card no timi di tukwan Ghana card no timi di tukwan etise yankasa Ghana card no den na abeka ho a enti ebema watimi edi etukwan anapan no so yebeje ho mre na fei ya bobo mu a fine na fei yewie a wonso so wadwen kire briba ma ebebie phone lines no na wonso so watimi aba midin edi chief Jerry Force na Nnawotwe dwumadi so na oguso a wo hwei amo ache ama wakwa aba